ta dira. Avuxeni va ka hina hamamukela ndhawu ta ku hambanahambana laha mi nga kona laha mina mi ta mi ri kona. Thank you very much for joining us on Nkanelo wa Gingirikani. You can see I almost recreated our old studio. Ni tlhela ni endla ku studio xa hina xi vuya lexi xa khale lexi mi xi tivisaka swona. So I'm trying to bring the old vibe back, you know. For those who have been following us on the channel, please, if you are new, hit that subscribe button and also that notification bell to make sure that whenever we do our videos, you are not left behind. Don't be left behind. American guys, we can lay one. Switetela swi ri kona. Oh, before hi mahlweni namuntlha ni ku mi byela hi mhaka ya byala ni. Ni mi byela hi timhaka ta byala. Loko mi byela hi timhaka ta mina na ti-Tavern na byala namuntlha. Mara a ni lava ku mi tivisa ku nongonoko wa Nkanelo wa Gingirikani wu tisiwa ka n'wina hi va R Funerals va ri va kona tindhawu ta ku hambanahambana. Please loko u lava ku va joyina va kumi laha ka 064 947 7681 u va joyina ku loko hi kha hi nwa byala hi kha hi tiphina la joni hi kha hi tsundzuka siku ra khombo ku siku rin'wana hi ta lava ku pfuneka and va R Funerals va ri va ready va joyineni namuntlha nkarhi wa ha ri kona. Join R Funerals namuntlha ni kha ni ku R Funerals se yi fikile. I like that part. So loko a vulavula hi alcohol ku na mhangu leyi nga humelela a Eastern Cape. Ku na vana lava nga lova va 20 lava nga lova endzeni ka Tavern. Vuxokoxoko bya vona a hi byi kuma kahle ku ku humelela yini. Vana lava a va ri vana vatsongo ngopfu leri va ku lomu ka between the ages of 13 and 18. Wa swi vona ku ri i vana lavatsongo loko ni twa laha ni nga swi twa kona. Loko ke ni a hi swona mi ta hi koreketa mara hi leswi ni nga swi twisisa swona ve ri vana lava va ri vana lavatsongo va ri ku nweka byala a Tavern yin'wana ve ri ENYOBENI East London. Mo ni mi komba swin'wana leswi nga ku lawa this is the aftermath loko ku ve ku fika vanhu lava va ti-emergency services. Ni tlhela ni mi komba na laha byala loko u vulavula hi byala guys ni ta mi byela hi mhaka ya byala. Lawani hi lava va nga khumbeka swinene mhaka leyi nga humelela. A lava ku vulavula hi leswi na ku mi depressa guys. I don't want to depress you. No lava ku vulavula hi byala ku mhangu leyi ni mhangu leyi chavisaka swinene ende ku va ku lahlekela hi vanhu va 20 hi nkarhi wun'we is a tragedy. I khombo lerikulu swinene etikweni. So ya exirhela na vanhu lava nga lahlekeriwa xana hi ri lava mara ni lava ku mi byela xitori swa byala swa mina. Maybe I should remove this thing. I don't know. Let me remove it. Na ku byela hi switori swa mina swa byala. Okay, so mina ni sungula ku nwa a swi tingo ni sungula ri nwa byala. Mina ni sungula ku nwa byala na ha ri a ni ri ka standard. We were doing standards as was it grade? It was grade 7 or grade 8. Grade 7 or grade 8? No man, I was still young. I am being you feel like you know. No, you're kerekeni acquiring as I mean, you know. Mara venga takwanga. Oh, ringa swilo swa kahle kahle. Oh, ringa mabyala. Wo loko munhu akakula vo age va 13, 14 kwala hi sungula ku na mabyala. Mara hi ku hina n'wana hi kulele kerekeni so a hi chava ku nwa byala in an open like maku ku ni nwa byala na vanhu lavakulu a swi chavisa na ku va vanhu vona ni kha ni nwa byala. A ni swi tivi ku n'wina minjhani ku haleno mara hi leswi hina n'wana hi kurisa swona. Mara masiku lamawani vana va masiku lama va nwa byala in front of their parents ka like a va chavi, you know, they like 13-year-olds va nwa byala va sungula ku nwa byala 12-year-olds va nwa byala kahlekahle vanhu va sungula ku nwa byala va ha ri vatsongo masiku lamawani. Mara loko mina ni ye a Eastern Cape xitori xa mina xo sungula lexi xa mbirhi leya xin'wana xi le Tavern lexiya xa mina xi le Eastern Cape xitori. Loko ni Eastern Cape ni ve ni fika ni dyondzela dyondzo hala Eastern Cape then mara ni ve ni kuma ku university leyi a ni dyondza ka yona a va ku hi yona university leyi nga rhanga mahlweni hi timhaka ta byala emisaveni. They used to call it the alcohol capital. Grahamstown was a alcohol capital hi minkarhi ya hina. Loko cheka hey I know byala guys I love ku hemba hi all week first year you know a ku nwa byala leswaku no ku nghena campus
loko nghena campus, first thing you go to attend cheese and wines, kunwa mabyala, all these things, kuna the free shows, like the first attender, you get free alcohol, you know, all these things. Mara handle ka swona ni ve ni kuma ku loko ni jikajika hala Eastern Cape vo Kenton, East London, Motherwell, tindhawu leti ta le Eastern Cape, ni ve ni kuma ku mhaka ya byala yi le mahlweni swinene. Vanhu vo tala va nwa byala Eastern Cape guys, ka dakiwa. Na ku mi nga mi yi voneni video leyi ya Noma Heleni. Ma yi tsundzuka video leyi ya Noma Heleni? Ya, na swi vula ku ka dakiwa, siyasela ke ngoku. Siyasela ke ngoku, si late siyasela, you know. I ku culture ya byala ntumbuluko, it's not ntumbuluko, culture ya byala ko va ntolovelo wa byala, wa ku nwa byala wu le henhla masiku lamawa. Lero u kuma ku vana, that's why ku vanhu vo tala va nwa byala na vatswari va vona, van'wana va nwa byala na vanhu lavakulu, ku kuma ku hina leswi a hi swi chava. Lero ka hina swi va tekele nkarhi wo leha ku va vanhu vona kha nwa byala. Vo tala you know, swi va tekele nkarhi wo leha, maybe a ku ri minkarhi ya hina, mara vanhu va masiku lamawani they just drink alcohol. Loko ni jikajikini Eastern Cape, ndhawu leti a ni nga mi byela tona, va Motherwell, Kenton, like Port Elizabeth, Gqeberha, noku i ya ndhawu to fana na va East London, you know, ndhawu leti va I can't very look in the township, the big township East London, ka very man, Mtanzane, from Mtanzane la, unit 7, unit 14, ndhawu leti yi ni jikajika la, mara kumeka kunwa byala guys, like kunwa byala I xilo fashion, kuma ku hambi munhu a ri mzalwani I nwa byala. A ni vuli ku hina a hi nga ri vazalwana ende a ni vula ku bara byala bya nwiwa guys. Siyasela ke ngoku, siyasela, you know. So mhaka byala ya hlupha because nkarhi wun'wani kuma ku yi gina yi va ntolovelo loko yi nga managiwi, kuma ku munhu wa ko I endla a nga ri na guidance, kumbexana yena hi yexe a nga ri na that feeling, not guilty but control feeling, I don't know what to call it. Like kuma ku I twana limit ya wena, mara vana masiku lama va tsutsuma va Tavern, va endla everything, mara loko ni jikajikini leswi ni nga swi kuma ku byala bya kona swinene a Eastern Cape. Mara loko ni vuya ni kuma ku lava nga tsatsala vo tala va tsale ku South Africa yi wela ka matiko, Kaliber is a alcohol heaven. South Africa ku nwa byala ngopfu, lava va nge vana va le hansi ka vo malembe ya vo ma somewhere around 15, loko muna za ku 14, 15 swi loko na byala swinene, va fika vo ma 30%. Loko va languta population ya South Africa, vana lava va nwaku byala ka age ya vo ma 14, 15, va fika vo ma 30% in like it's a country wise. So wa swona ku problem ya byala is a big problem, and nti nga ri vana lava hi nge va blame because loko cheka ta kuma ku vana lava vana ti celebrity leti va ti landzelelaku ni nga mention just a few, I mean it's in a public domain. Bonang Matiba, she's a celebrity, vana vo tala va vanhwanyani va rhandzaku, va n'wi rhandza swinene Bonang, mara she endorses alcohol, you know, I promota byala bya yena, all those things. Na munhu fana Casper Nyovest, vana vatsongo va vafana va rhandza ngopfu Casper Nyovest because of the way he does his music and all those things, mara I promota ngopfu byala. Ne music wa yena ta vulavula hi ku na byala ka ti-video, music videos ta vona ti na byala. So swi teletele swilo leswi swi endlaku ku ri vana vo tala va kuceteleka ku ya nghena ka swi fana byala because of the way the people that they are looking up to va hanyisaka swona, aka for example na yena I promota byala bya yena ka social media everywhere, ta kuma a vekile ibodhlele ra byala leswaku byala byi le mahlweni. Na loko jika I cheka va Somizi na vona vana mabyala, va Mini Dlamini vana mabyala, all these people they are promoting alcohol. DJ Zinhle has an alcohol, whatever. Everybody is promoting their alcohol. So then what do you expect? These kids are definitely bound to be following this kind of behavior where they have to like drink and all these things. So sometimes I get blame. So let me byela ka xitori xa mina xa vumbirhi lexi endlaku mi byela xona I ku ni tshame ni famba na artist yin'wana laha ni jikajika na artist yin'wana ni nge yi vuli vito hi kha hi promote album ya yona la Soweto, Tembisa and everywhere.
mara hi tshame hi nghiya aka tavern yin'wana a Soweto. Tavern leyi na yona nge yi vuli vito ne. Tavern leyiwa yitsongo man, yi hava space ya ku vanhu vo tala va nga nghena, mara ku dzumba ku tele. Loko vanhu vo za va suka tindhawu to fana na letiya tin'wana ti nga na space xikulu, vo Palms laha va tsutsumela kona ka tavern liya. And then u kuma ku space xitsongo. Siku rin'wana loko ni ri laha ndzeni mina ni swi twa ku ndhawu leyi kahlekahle we are cramped, ku hava rivanti rin'wana ro huma handle ka leri ra hi nga ngheni rona. So ku na one exit, swa ku loko munhu la a humaku na vanhu lava nghenaka hinkwenu hi le ku tlumbatlumbaneni ku na nyakanya ku famba ku ri etavhenini laha ndzeni. Ni swi vona ku loko humelela something like that, na problem. Indeed siku leriya ku ve na problem, ku ve ku sprayiwa pepper spray endzeni ka tavern. I've experienced this ka pepper spray, ivi vanhu vo tala va kha va lwela ku huma hi nyangwa. Nyangwa lowu hi nghena ku wona, ende ku manyaniwile ku va na leswiya swa ku phijapijaniwa hi mhaka munhu un'wana na un'wana i ringeta ku hatla huma because a wu koti ku hefemula, you know. Ivi leswaku ku na problem because nyangwa i wun'we ende xindhawana xitsongo ende ma tele swinene. So a ni swi tivi ku ri loko ni yingisele ve ri minister of police xi ri xona ya maphorisa ya whatever na tavern yi ta investigate, mara vatswari a va languti vana va vona. Where were the parents? Where were the parents? You know, I feel like he has a point because at the end of the day, vana lavatsongo va fanelanga va tsutsuma va tikuma va ri ti-tavern, and there are tavern letiya at least loko ni chekini ka leyi mina ni ye ka yona, at least a la ku hemba a ku nga ri na vana lavatsongo ngopfu, a ku va na age ya vo hina vanhu lava va rhandzaka swilo vanhu lava rhandzaka swilo. Mara ni vula ku the space was too small, and loko humelele mhangu leya ku vanhu va spraya ti-pepper spray, and swi humelela ka tavern to talo ni swi experience-ini handle ka tavern ya ntsena. Na kun'wana hi tshame hi pepper sprayiwa, mara a ku ri Giyani kona, mara it was an open place. At least a ku nga na leswaku ku va na concentration ya moya wo biha wa thyaka kumbexana loyi a wu hefemula, mara loko i hefemula pepper spray xa ku tlimba mahawu ya wena. So leswi ni nga swi twa va ku va swi hleketelela ka mhangu leyi nga humelela Eastern Cape hi mhaka ku there was a use of pepper spray allegedly, so we're not sure, mara I'm just saying ku ri very vanhu lava loko va spray hakanyingi hi ku ya leswi ni nga swi vonisa swona, vanhu lava loko va spray ti-pepper spray leti va tala ku kuma ku vo huwa, vona va twi nga ri vo huwa a va twi nga ri, a va swi tivi ku they can cause something like this, va twi nga ri vo huwa. Leswi mina ni nga swi vonisa swona, these people they think they are just playing, and then kasi then they're creating something, va twa nga ri va le ku huweni, and then it happened. And then swa boha kuma ku hi huma hinkwenu, then loko moya lowu wu helini wu huma se ku nghena moya fresh hi vuyetela hinkwavo nga ri vo hi tirhisana murhi na hina. So hi swihi leswi mi nga tshama mi hlangana na swona swa ku laha mi nga kona ku sprayiwa ti-pepper spray guys? Mina tindhawu timbirhi a Giyani na le Soweto swi ni humelerile hi sprayiwa ti-pepper spray, at least hi hatle hi huma hi nkarhi hinkwenu hi va hi hlayisekile ku va ku na mhangu ku fana swi nga humelela a Eastern Cape. I mhaka yo biha swinene liya, and vanhu vo tala lava swi endlaka leswi tanihileswi ni nga vula va va ti byele ku huwa, kasi kuma ku ya humelela mhaka yo biwa. Mara tanihileswi ni nga vula, mi swi vona njhani mhaka ku va ku promote-iwa mhaka ya mabyala hi ti-celebrities, na ku va vanhu va sungula ku nwa byala va ha ri vatsongo, na vatswari kuma ku they lose control of their kids. Yeah, I don't want to stay long on this topic because it's a little depressing, but I'm just saying leswi mina ni nga swi vona Eastern Cape a ku ri mabyala kun'wana na kun'wana a ni la ku hemba, and na tiko ra hina vhele ri le henhla ngopfu hi alcohol consumption. Ya byala bya nwiwa swinene, byala bya nwiwa a South Africa ku huwiwe. Mi nga rivali nongonoko lowuwani ku tisa ku na va funerals, va funerals va ku na ndhawu ta ku hambanahambana ku loko mo suka mi humelele hi mhangu va hatla va mi pfuna. Please call funerals namuntlha, nkarhi wa ha ri kona ka 064 947 7681 i kota ku kuma vukorhokeri bya kahle bya xiyimo xa le henhla. Va famba hi timovha to durha, va lahla hi ti-casket ta kahle to tiya ta manyunyu. Join funerals namuntlha, ni kha ni ku funerals se yi fikile. Ya loko mina le gere a ni kha ni ku hayi xa mina i byala
a ni swi tiphemeriwa yini mhaka byala byi fanele byi nga advertisiwi because khale a ku advertisiwa follow ka TV va susa sweswi ku nga va ku va na ti-legislation leti ti nga ta endliwa ku ri byala byi nga advertisiwi a hi swi tivi mara Eastern Cape na mabyala hayi top na swi tiva sweswo Eastern Cape byala bya nwiwa straight ku fana na Thembisa laha machaka a ni leswaku machaka ni nga swi vona hi n'wina ne a mi dzahi fole n'wina machangani mo tala ma dzahi fole va kona van'wani va dzaka mara vo tala a va dzahi fole mara byala leswaku muchangani un'wana na un'wana loko wo nghena ka ti-Facebook ta kuma ku munhu un'wana u nga ri khandla ti-Facebook live ka ku nwa byala byala bya nwiwa ka machangani guys okay a hi ti voneni laha handle ku clean byala hi nwa byala hi vukheta va ka hina hi nga fani na van'wani lava va nga hi siya mhaka ku va ku na negligence yo karhi or negligence yo karhi so a hi ti voneli legere mina ni khale ku Ekesdorp ke tshwelekile nyora I'm thirsty no torha salute mi nga titimeli mi nga titimeli